L-Unjoni Ewropea u t-Turkija waslu ftehim inizjali dwar pjan li indirizza l-kriżi tal-migrazzjoni fil-pajjiż ġar tal-Lvant nofsani. Ftehim li permezz tiegħu kull immigrant li jasal il-Greċja mit-Turkija se jintbagħat lura bil-kundizzjoni li l-Unjoni Ewropea taċċetta refuġjat li ngħata dritt tal-ażil għal kull immigrant li jirritorna t-Turkija. Dan kollu fid-dawl tal-ikbar kriżi umanitarja li l-Ewropa tiffaċċja sa mit-tieni gwerra dinjija, bit-Turkija l-aktar affettwata kif tinsab bipuadba ma' Sirja. Tant li bħalissa hemm 2,700,000 immigrant jingħataw kien fit-Turkija, il-bogħod mill-kunflitt imdemmi li ħalla aktar minn 200,000 persuna mejta f'inqas minn 4 snin. U minkejja dubji dwar il-possibilità ta' ftehim mat-Turkija, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk fisser kif kien hemm żblokk fit-taħdidiet bejn il-mexxejja Ewropej. Today we were assured that it will be possible. All the above mentioned decisions send a very clear message that the days of irregular migration to Europe are over. Furthermore, we welcomed new bold proposals made today by Turkey to address this crisis. Dettalji oħra tal-ftehim inkludu tnaqqis pedit fir-restrizzjonijiet għall-ivvjaġġar tat-toroq lejn l-Ewropa, il-ħlas immedjat ta' 3 biljun euro mweda mill-Unjoni Ewropea lit-Turkija f'kumpens f'Ottubru li għadda u proposta biex din l-għajnuna tiġi rdupjata għal 6 biljun euro. Il-ftehim jaħseb ukoll għal taħdidiet ġodda dwar is-sħubija tat-Turkija fl-Unjoni Ewropea. Intant f'kummenti wara s-summit il-Prim Ministru Tork Ahmed Davutoglu iddeskriva d-deċiżjoni ta' pajjiżu li jieħu lura l-immigranti irregolari kollha li għaddew mit-Turkija bħala waħda kuraġġuża. So with this game-changing position, in fact, our objective is to discourage illegal migration, to prevent human smugglers, to help people who want to come to Europe through encouraging legal migration in a disciplined and regular manner. Here our main objective is humanitarian objective. Il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, il-Prim Ministru Ingliż David Cameron u l-President Franċiż François Hollande il-koll faħru dan il-ftehim kif l-Ewropa tipprova tindirizza l-kriżi tal-immigrazzjoni. Il-ftehim ma' Turkija huwa meqjus bħala wieħed kruċjali. Id-deċiżjoni finali dwaru mistennija tittieħed aktar tard dan ix-xahar meta l-mexxejja jerġgħu jiltaqgħu fi 17 u 18 ta' Marzu.